network marketing kan ti hi direct selling ti ani tel thauta chu networking industry ti hnuaya ni ta chon heta han chi ni awma pakhatna chuan single level marketing kan ti ania adang le chuan multi level marketing ti ani ta ni chuan keini ho hi ti te ang tu na mi hi multi level marketing kan ni network marketing hi mizo society nen hian a in mil thlota mizo te chu income nam la income let kan ni ta ni then le then chu me in swa khatyang te khanin kan la in nel tlang maya tin khotlang thil ti tamlu tu kan kan society a hian khata khan tianga kan business run kha ashan pa wa ti fa ka ngai shan lo ti khan kan thian te kan kom pa te kan in len po na ko nga te le khotlang thil kan kal khom na te kaushan thil anga kan kal khom na te poni se khang tianga khan soi pa hi rem maya ti ho pa lungwang de wa soi pa ol de rem me ta ni chong khata khan ka shiat mi alawin ka business ka close start reng theta chu rem chana pakhat anita tin adang le chuan inrin ton na hi kanla neina sa maya mizo jing a hian chu wangin hemi kan inrin ton na hi kan tang chon advantage lian lutuk le sang lutuk anita hemi ina ahman tang kai thiam phot chuan he tilai tang hian he ta hianin a invor sang theta ni networking industry hi atamzo ki meichia kan ni tuna hian hei hi achan nia soi thei tur o manga chuan hei mizomi pa te hian an shiat mi alo hian na hi an thliar na salu tu kani thil tam taka hian meiche ti chi hi na hi min pen sa meya ta tak khan meichia chung kwa a antinan chung ko nu sum lo lak bel ve du pasal te lo ring du lo ma nia thil ka ti ve the ni ti du tam tak khan lo om ta ni khatatan kami te tan khan rem chang me ni pa te khan an lo kian char meya kami wang khan meiche kan tam meya atam zo ki meichia kan ni tarenga hem industry a hian ama ero chu mundanga kan han zin te meeting chimte a rampon lama kan han kal chang te hian atam zo kami pan ni zel zok ta ni chu wang chuanin mizomi pa te po hian he industry hi na sale zwalin tur aina sa hian ron bel chiang se ron zir chiang se theina atam zia potential ana sat zia atam zia hi an ron she thar ve in karinga chuan tuna po hian ngai to ta angela Mizoram market apikin hemi networking industry hemi market a hian hemi kherlawa po edina class 10 pass an lo oma class 12 pass an lo oma kumtin a average lak point atam jok meichia ati thapol an lo om to ta ni tin two wheeler taxi kan ti meiche nan khalto four wheel ni se meiche nan khalto bazara han pheila meichia te le rin doran ngak to tu na hian chu wang chon atam zo meiche ten na kan thok na sa me ni khatak kha meiche choi moina ko nga te meichia ma kan sona tur ko nga chuan he industry platform poimo tak maya lo ni tel bok ta ni networking industry hi zir lai de tam du thu samani achan chu lekha kan zir reng chuan class 10 ka pass te mo class 12 ka pass te mo BA po ni se MA po ni se ka degree kha ka asset ani ka bungro ani ka dam chunga ka ta turani tu manin lak sak thelo adik cha ma se personality development kan ti a hi co-curricular activities atangna ron kal dei me ni tuna Mizoram lo ngai to tangila kan society ya chuan heng co-curricular activities langsar zuala chuan kaushan le khotlanga kanin man na hi asoi theyanga ma se kaushan le khotlanga khan mi zong in lead role kan da play vek to lo he industry a hian he industry kal phung pakhatina min phut kat chu human contact interaction midang ten na in biak ton na ni tani ta tak chon lead role tu te pon kan play vek angai to kha tak kha personality development na ta na du thu sa ma ni tani tin exposure na chance thalutuk anita exposure kan ti hian virama zom lam kherani lo virama le khasir lam kherani lo na zu tholam kherani lo ma se exposure kan ti reng chuan midang te na kan interaction kan communication midang te na kan in biak na bok kha ron kok ta ni chuwang chuan he industry luka in expose na chance tha hi awm lo reng meya chuan he industry a hian presence of mind choble chila thil han soi mai theina chance hem inzir na chance hi atha em me ta ni achan chu enge kan ti hem industry enge na kan tho kan ti chuan kan na tho lai kan business a kha midang te na kan va share kha chemical phung yana phut ta ni kan va share na ko nga khan zona chi sang kan lo dong ta khamia khanin kan shiat lo hlanin keima ni kha kan in develop ta ni ma kan mi lo son tir thei ta ni chuwang chuan zir lai kan ni chuan
lekha kan zir college ate kan kala school ate kan kala kan zir tur kan zir mop exam kan pe kan pass me ani ma se khami pia bak mi puitlinga in cher tur khan activity dangkha he industry hian hemi platform hi du thu sami miron peta tin machine kanin boy pui angai ta che ata ne he industry a hian machine he human management ti mela human management luka thil harsa amai ro chu hemi luka institution sang hi a om lo ve thot chuwang chon he industry hi du thu samani zirlai tan networking industry a hian tupo kan lut theita a India sarkar ina kumtlinga a chiar chin kumsampria chin chunglam tan lu theita amai ro chu heta lut tur hian hemi industry a lut tur hian thil poimo pathum te fung pathum hi man tang kaina chang sha thinila pakhatna chuan kawa bel tur company yakha company nget aniyem ti kan thia tanga yani achan chu Mizoram a hian company atam ve em meya amai ro chu company tam takhi achuak le mai bokani ronlu asam ang bokin chuak le sama khata thak khan a company zirchian na chang shia ila a system ang het to kem achak to kem ti kha zirchian na chang she ma saphotila chu apat pakhat na ni ta se apani na chuan kan market tu rakha a tha to kem entinan hemi industry anga chuan product kan nei ang chi ho reng hi skin care te food supplement te beverage te ani de utlang puyani hemi industry noi company shanga hian khanga khan hem product ka market tura te kha atha tok rengem a him tok rengem a safe tok rengem ti kha zirchian ma sakna chang shia ila chuan apathum na chuan ka hlo chwa thei dan tura kha compensation plan ti ani chu khambi ka hlo chwa thei dan tura kha a strong em a chak tokem a hlokem ka tho milin kala lu theyem ti kha chut masa threlila chuwang chon heng thil pathum te fung pathum manga ka zir masak phot chuan eng company ma hi kan bel swal lawang